ایرو ایکم پوست حکومت خوجهیا پارێزگەها دووکی لەسەر پشکایە گرتووە ئیسلامیا کوردستانی هاتە ئیکلای کرن. سەرۆکی ئەنجومەنێ پارێزگەها دووکێژی کول سەرلیستا پارتیە دبێژیت ڕەوشا گشتیا سیاسی هەرێما کوردستانê کاریگەری لەسەر پێکینانا حکومەتا خوجهیا دووکê heye. دیسا jî hindek bo çûn yet nerêk me gel renge biraderê tê êketiyê jî hebin û goran jî ew jî li ser dabeşkirina postaya li parêzgeha Helepçe ku biraderê me partî jê vebarkirîn berhendê jî carê dergeha em nagirîn û dergehê danostandina jî dê her hebin. Yekêtî jî bejdarbûna yekgirtuwa îslamî di hikûmeta xucehiya parêzgeha duhûkê wek padaştek dizanît beramberî nebejdarbûna 5 parlamenterên yekgirtuwa îslamî di kombûna parlemanî da lê ser yasa seroketiya herêmê. وەکو هیچ هیوایەک نبینم کە حکوومەتی خۆجی پارێزگای دۆک لە نێوان پارتی دموکراسی کوردستان و لایەنەکانی تر بێتە پێکەنان تەنها یەکگرتووی ئیسلامی کوردستانە ئەوەش بەپێی ئەستیحقاق انتخابی بەری کەوتەوە ئەمەش وەکو هیوایەک بوو کە یەکگرتووی ئیسلامی بەشداری کرد لەبەر ئەوەی هەلوێستێکی هەبوو لە پەرلەمانی کوردستان کە 5 ئەندام پەرلەمانی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان نەچوونە ژوورە. حتى هما هیچ دانستاندنك قال له يعني بارتينا هاتيا كرن از بارم كو افريكا او دانستاندنا هاتينا جريدان و بماوي تقريبا 2 سالايا دانستاندن قال ما هاتينا كرن ابي نجريدان برسا سركات يا حريمه انجمن پارێزgeha duhûkê ku ji 28 kursiyan pêk dihêt ji wan 19 kursiyên partî û sêyên yekgirtuwa îslamî û 2 kursiyên êketiyê û êk kursiya bizava goran û 3 kursiyên kiristiyanan. Li dîv vî encamî hikûmeteka xucehiya doqolî di navbera partî û yekgirtuwa îslamî da peyda bûye. Bi wergirtina 25 postan jila yekgirtuwa îslamî ve. Di niha da her êk ji êketiyan îjtimaniya Kurdistanî û bizava goran bêhîvîne ji rêkeftinê di gel Partî Demokratîk Kurdistan da ji bo bejdarbûnê di hikûmeta xucehiya parêzgeha duhûkê da. Di gel da Partî Demokratîk Kurdistan jî dergehê danostandina nehêlaya girtî û nevekirî. Dilşad Hîm û NRT Duhok.